Ararat jotkareke ji herêma Tirabespiyê ye bi nava zeviyên xwe yî garis dikeve û bihêviye û çavê wî got berhemeke baş zeviyên xwe yî garis werbigire. Lê weke dibêjin hesabê malê û sûkê li hev dernakeve. Sedem jî ew e ew nexweşiya got li nava zeviyên wî yî garis belav bûye. Bêyî got çareserîkê jê re bibîne. سمات جردوي عرض كنت تعبان بقلك حشرة درت كافي كرم ليتخي ما تشكيت بيجي نافي بن ليتخي قالك معدي كيما يجردو وقالك مقويات جردو بوتاس جردوي حشري جردوي قيمات الزراعة يعني أول شي بريحة تشتي مازوت على أساس حف دفعة بدنا مات شهر دفعة دان ونماد قد كرن محروقاته Ji wan kêşe û zehmetiyên yên got jotkarên deverê dikişînin û dibînin di çandiniya hemû berheman de zehmetiya destxistina sûtemeniyê û bihabûna nirxê pêdiviyên çandiniyê weke semat û dermanê kîmyawî. خدي كرم هناك هيا ومن هيا تفيد درمان كي معالجة بكيت هيجيها بهيب تشوشك قاعي مكافحة بكي درمان دستا ويقارس شيبي قو شوف بنهين شيتر فرازادة بشكي تعابية والله بهيفينا كجوتكار مع زوطاما بهيدا بيت ميجمر لازم مثلا في تالي سر ما قد كرن وهي إن جمر لازم عم مضطربون هرن آب هزار ودصدي بكرن Li Cezîra Rojavayê Kurdistanê divan di salên dawî de gelek cotkaran dest bi çandiniya garis kirine piştî avakirina wê kargeha zeytê li deverê. Lê dimîne piştgirtiya cotkaran bi pêdiviyên çandiniyê bêngeha herî serekeye di pêşxistina kerta çandiniyê li deverê. Dara berekat, Kurdsat News, gundewarê Tirabespiyê.